پەرلەمانتۆە سوێدێ دێت چارچۆڤەیە سەرڕاستکردنەکە دەستووری دا یاسایە دژە تەرۆرێ تند بکە لەگۆر پرۆژە یاسایان و دێڕێکارێن دانامۆلەتێژ بۆ کۆمەلە و ڕێخستنان بێن توندکردن. هەروەها دێڕێکارێن چاودێریێل سەر کۆمەلەیان بێن توندکردن داکۆ ڕێخستنێن تەرۆریست درێیاوان را نێن پەرەدارکردن. پشتی کۆ سوێدێ داخوازنامەیە تەڤلیبوونا ناتۆی پێشکەش کردبوو ترکیە چەند مەرج لە پێش قبولکردنا ئەندامەتیاوێ دانابوون. هەند چاودێر و سیاسەتمەدارên کورد وەها دبینن کۆ ئەڤ یاسایە نو li Swêdê dêbandoreke neyênî duwarê siyasî de li Rojavayê Kurdistanê bike. تأثيرات سياسي وهابي زيادة ترش هرتشتي تأثيرات دبلوماسي وهابي زيادة ترش هرتشتي و يعني زبور ناكم كاربن تشتكتيل هم بر چه اندام و چه روجاوا بخواري كرن آنجي كسين روجاوا هم در سويدي ده لوك ما قلتي تأثيرات سياسي وهابي شخوا دولتا ترك فيدو خوازي اردوغان فيدو خوازي كو هر كسين بجگريا مافين كردا دقريش وقط بكي مافين روجاوا بلا موي بيجن جوا قط بكي جوا دور بكي هيدي روجاوا بخيت شمبرك كده وتنبكي ويدو خوازي لدما سردانا سروک وزیر سوێدێ بۆ ترکیە رەجەب طەیب ئەردۆغان سەرۆکۆمارێ ترکیە داخواز کردبوو کۆ سوێد نیگەرانیên ئەولەهiyê yên Tirkiye li ber çavan bigire. İsveç kendi güvenliği için Swêd ji bo ewlehiya xwe daxwaza endamtiya NATOyê dike û em jî dixwazin bibînin ku Swêd piştevaniya nîgeraniyên me li ewlehiyê dike. Roja pêncê mijdarê wezîrê derveyê Swêdê Tobias Billström di hevpeyvînekê de gotibû Swêd êdî daxwaza piştevaniya bêmerc ji bo YPG nake. Serokê diplomasiyeta Swêdê gotibû jî pêwendî û têkiliyên bihêz di navbera YPG û PKK de hene. Hüseyin Umar, Rûdaw.